Apakah 5 cara untuk tanya awak kat mana in English? Kita selalu berurusan dengan manusia kan, ada jumpa orang, ada buat meeting. Yang pertama, where are you? So yang ini yang common. So kita tanya awak dekat mana. Yang ini general. Maksudnya kita tak tahu dia kat mana, kita tanya where are you? Yang kedua, are you nearby? Kau dah dekat ke? Itu yang kedua. Yang ketiga, have you arrived? Kau dah sampai ke? Yang ini biasa kan, kalau kita tanya kawan kan, have you arrived? Yang keempat, are you still at the office? Kita nak tanya, awak dekat office lagi ke? So maksudnya, are you still at the office? Okay, yang seterusnya adalah, are you on your way? Maksudnya, kau dah dalam perjalanan ke? Tu popular lah, betul tak? Orang cakap apa? On the way. So, are you on your way? So, itu 5 yang kita boleh gunakan bila kita nak tanya dekat mana tu in English. So, kalau anda professionals yang kadang-kadang memang berurusan dengan manusia dan rasa susah nak gunakan English ni, mungkin anda tersangkut, kadang-kadang tak tahu nak tanya macam mana, pastikan anda join try kelas iFikir English. Sementara tu, make sure anda tahu dan praktis